U ovom videu muftija govori o važnosti istine. Uživajte. Prvo, istina je inače vrijednost koja se ne može uništiti, ali se, nažalost, vrlo često može sakriti i prekriti. I istina strada kao i oni koji je žele samo ukoliko ona prekrivena. Čak i sa pozicije vjere, ako gledamo u našoj islamskoj terminologiji riječ koja označava nevjernika, poznata riječ kafir ili čafir, ona u osnovi jezički nema značenje nevjere ili nevjerovanja, već ima značenje prekrivanja istine. Jer zapravo nevjerovanje nije drugo ništa do namjerno prekrivanje istine. Jer autentično nije moguće nevjerovati u istinu. Jer istina ne dopušta da se u nju ne vjeruje. I zato je moguće samo prekriti istinu, sakriti je. I suprotno od toga, obaveza svakog čovjeka koji vjeruje u istinu i koji zapravo je svjestan i počašćen uputom da vjeruje da sreća stanuje u istini ili u susretu sa istinom. I zaista je tako. Evo, uzmite sve profile učenjaka, psihologa, sociologa, svih oni antropologa, svi oni koji se bave čovjekom kao pojedincem ili zajednicom i koji se bave fenomenom sreće, oni će se neminovno složiti u ocjeni da sreća stanuje u susretu čovjeka sa istinom. Sreća odsustvuje u raskoraku čovjeka i istine. I zato nije moguće biti niti dobar vjernik, niti dobar čovjek, niti civiliziran čovjek, ni kulturan čovjek, ni vaspitan čovjek. U bilo kom smislu nemoguće se kititi vrlinama i imati pozitivnu ocjenu o sebi ili o drugima, ukoliko niste na putu otkrivanja istine. I zato je mediji su nešto civilizacijski, ali ne samo civilizacijski, nego i moralno veoma bitno. Veoma bitan faktor. To je uvijek tako bilo, a pogotovo sada, dakle, postojale su razne revolucije, one političke, industrijske i tako dalje. Ovo je vrijeme ili era ili revolucija komunikacije. To jeste medija. Nažalost, mediji su moć. Mediji su kao oružje. To je kao oruđe za bacanje, za izbacivanje ili bacanje municije, raketa i tako dalje. Dakle, kao što postoje ona oruđa koja bacači raketa, razni bacači, kojima se ugrožava neprijatelj ili uništavaju životi ljudi. Isto tako, medij je oruđe ili baterija kojom se baca oružje koje se zove riječ. Naravno, vi znate, jedan avion može da koristi za prevoz putnika, drugi avion, što je pozitivno, drugi avion može da koristi za navodnjavanje voća, povrća, dakle, prirode, poljoprivrede i tako dalje. Može da koristi za, ne znam, isto tako, liječenje poljoprivrednih proizvoda, ali, nažalost, avioni u najznačajnijoj mjeri, danas ukoliko uzmete broj aviona u civilnom sektoru, korisnih i broj aviona u vojnom sektoru, nažalost, brojka je izrazito u korist aviona u vojnom sektoru. To znači aviona kao uništitelja. Nažalost, i u medijima je slična situacija. Znači, ukoliko uzmete brojke na mikro i makro planu, na lokalu i globalu, vi ćete se uvjeriti koliko je mnogo više medija tenkova nego medija servisera istine. No, borci za istinu ili oni koji baštinici istine, oni se ne identificiraju sa istinom zbog brojeva. To je suštinska razlika. Znači, brojkama se nikada ne mjere stvarni kvaliteti. Brojke su mjerila materije. Mjera vrijednosti nisu brojke. Mjera vrijednosti su drugi standardi kvaliteta, a u pogledu ličnog doživljaja, dakle, čovjeku u kome je stalo do istine, njega uopće ne zanima koliko je onih protiv njega.
I uopće ga ne zanima koliko je onih u krajnom ishodu. Ne zanima ga u pogledu toga da li će on se identificirati sa istinom ili neće. Dakle, to je suština stvari. I zato, recimo, evo ja sam, i svi oni koji se identificiraju sa istinom, oni se tretiraju kao neka vrsta idealista. Naravno, idealizam je vrijedan samo za one koji ga baštine, za one druge to je budalaština, to je i zato postoje, nažalost, takve kvalifikacije za ideale, ginu, budali, tako dalje, koje su onako, koje se lako siju i još lakše niču, kao svaki korov, on sam niče, ne mora ni da se posije. A šta vi kažete na to? Ne, to su sve, to su ili namjerni mehanizmi obračuna sa istinom, ili nemogućnost da se dokuči istina. I sada, čak je možda ovo drugo još brojnije, jer znate, kao kad govorite čovjeku koji pojma nema o kulturi, vi mu govorite o umjetnosti. Znači, šta će onda kažem, vidi ovi budala što blenu u zidove, u izložbe, ne znam ti, ili vidi ovoga koji po cijeli dan bulju neke knjige, nešto čita, o Ćoravića i tako dalje. Dakle, postoje, možda to nisu zlonamjerni ljudi, ali to je njegov domet. I zato ljudi koji nikad nisu okusili slast istine, slast identifikacije sa istinom, oni računaju da je to neka vrsta iracionalnosti, neka vrsta, nešto što je beskorisno u najmanju ruku. I zato i danas ljudi će se, dok je vijeka i svijeta, dijeliti na te dvije kategorije. One koji imaju vertikalu koja ide od srca prema razumu i obrnuto, od duše, srca, i to je vertikala duša, srce, razum, i tu nemate brojke, tu nemate cifre, tu nemate položaje, tu nemate kvadrate, tu nemate kilometražu automobila, tu nemate od toga ništa. Šta imate? Ali imate nešto drugo što se ne mjeri na taj način. Imate sreću i ovoga i budućeg svijeta. I zato idealisti to ne daju, prijetite im, potkupljujte ih. I zato, recimo, kažem, na ličnoj koži sam to osjetio mnogo puta i suočavam se često, ali sam potpuno svjestan. S druge strane, da borci za istinu su vrlo rijetko prepoznati. Ja sam možda jedan od počešćenijih bajraktara istine koji je bio prepoznat od svog naroda. I ne samo od svog naroda. Evo, govorim najteže kod svog naroda. Čak je lakše da budete priznati iz drugog sela nego iz svog. Ali ja sam eto počešćen. Znači, velikani svijeta u islamskoj tradiciji, recimo, imam El Buhari, jedan od najpoznatijih alima u historiji islama. Da li se slažete sa muftijinim govorom? Pišite vaše mišljenje u komentarima. Koji je autor zbirke hadisa Buharijeve, poznate, koju ulema vrijednuje poslije Kur'an i Kerima kao najvrijedniju knjigu. On je kad je preselio na ahiret, njemu je 3 ljudi klanjalo dženazu. Samo 3 ljudi mu je klanjalo dženazu. Zamislite šta je čovjek preživio za života i da nije mu odato priznanje ni na dženazi. Zašto? Pa, u principu poznato zašto. Znači, jedan je aspekt da je njegovo znanje je svjetlo. Njegovo znanje je smetalo mnogim interesima. Jer svi oni koji rade nešto nečasno, njima smeta svjetlo. I oni traže da se ugasi svjetlo. Ako nećeš dovjeriti svjetlo, oni hoće da polome sjelice. Ako ne mogu to, onda bi ti polomili ruku, da ugasili bi tebe da ne pališ svjetlo. Dakle, to je jedan aspekt. Drugi aspekt je ono što sam malo prije kao neznanje. Neznanje. Ili više puta sam navodio primjer. Ukoliko imate 10 ljudi koji se nikada ne kupaju i jednog čovjeka među njima koji se okupa. Dakle, taj koji se okupao, samo on osjeća zadah prljavštine. Oni 9 što se ne kupa, oni ne osjećaju zadah prljavštine. I zamislite demokratije, pravila u tom slučaju, demokratskih pravila. Šta će se desiti? Preglasat će ga 9-1. I on će biti osuđen, zato što se kupa. Jer da se i on ne kupa, onda ne bi ni on osjećao smrad koji se čuje od prljavštine. I onda bi, ali pošto su oni većina, onda je njima lakše da ga natjeraju da se on ne kupa, ili da ga ubiju, ili da ga eliminiraju, da ga otjeraju od sebe, da ga prezru, da ga osude, nego da se oni okupaju. I to je ono što, recimo, to je jedno od velikih, da kažem,
iako će me možda neko za to osuđivati, to je jedna od velikih rupa u srcu demokratije. Zato što je demokratija opet proizvod brojki. I ona je surova u odnosu na vrline. Jer šta to? Zapravo po tim pravilima je stradao Buharija jedan. I nije samo Buharija. Po tim pravilima je stradao i Galileo Galilei, i Giordano Bruno, i po tim pravilima je Dante Alighieri sa svojim remek djelom kojeg je napisao, on je bio zabranjen. Ta knjiga je bila zabranjena od strane crkve, ja mislim, jedno 200 ili 300 godina. Pa Šekspir u Britaniji. Šekspir, u stvari tada nije bilo Britanija, ja u Engleskoj. U Engleskoj Šekspir je priznat tek onog trenutka kada ga je Goethe u Njemačkoj valorizirao i rekao Englezima, ako vi ne znate šta je Šekspir, dajte ga nam. Tek tada su oni uzeli da vidio, čekaj, pa imamo nekog Šekspira, hajde pročitamo. Znači, on je bio osuđivan, proganjan i tako dalje. Hvala vam na pažnji. Za još ovakvih videa pretplatite se na naš YouTube kanal Feedcato Motivation.